Pozdrav Raja, vaš Emir od Bosne i Hercegovine ovdje, evo veliki pozdrav sa Floride, evo me malo danas na bazenu, čim igram ovdje, nigdje nikoga, hvala Bogu, ljepota, merak. Ništa, nešto mi napada ova utakmica u Austriji ponovo, kad nam se 12 minuta dijelo od tog svjetskog prvenstva, jel da, ili 14 koliko je bilo. Nismo tada dobro ni izgledali, mislim da smo kojom igrom slučaja tada prošli dalje, da nam to ne bi išlo na ruku, da nas možda to čak i nekako oštetilo malo, jer nismo još bili tu 100% uigrani, spremni, još je tu vidi se bilo rupa, iako nas nismo bili kompletni, to jest, ali ove utakmice u baražu sa Italijom, sa Velsom su prelomila u ekipa, mislim da je to nešto bilo nenormalno, jedno veliko iskustvo, tako da sad idemo u Kanadu, u Ameriku sa puno samopouzdanja, puno bolji, jači, i ako Bog da u drugi krug. Veliki pozdrav, Emir od Bosne i Hercegovine.